Amen. Abahoye mwese. Mwari mwumva nabitekerezaga ko nabasha guhagarara mbega Imana. Mubareba ni mukayihereza icyubahiro. Hallelujah. 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 Uzikwiriba muheruka guhagarara hano ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 today yashinze. Muramuzi? Muramuzi? Murabyibutse? Itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2022. Murumva akanumvamo reka mubaze harya narizi wawe nshuzi ubukwe bungana. Urabwibuka? Napfushije ubukwe burenga 4 butegura bwa nyuma buranyemeza nderekanwa bafata irembo dufata itariki mupfa mu kwa 7 bwari mu kwa 8 ariko Imana iramwakura umusozi wa Gahoro imuhanga ikingira umugabo mwiza. Imana iragaba Pasika aho uri mu bukwe. Imana umugisha warakoze ko muri muhanga umura w'icyo gitutsi umura w'Isirayeli. Imana umugisha yawe usabiye umugabo mwiza. Imana umugisha abakobwa bataranitse nimwihebe. Imana idufite abagabo iyamamaye ntabwo Wanatusamuye